Tudou, penons et tro arbed, laouen brazonat kavouda hanor, var balibreiz evel bebzad an vintin, tu chantik ez yo mael gwenek da dabutal un tammig an yomp, evit ar poen emañ gant ma freyet feal. Yann erli gourvet sa telomel. Freyet, oh là. Feal. On a bravo. Non, ne blij ket ur ar gelse. On eus ket gwell ar freyet. Qu'est-ce que tu Bon, ma d'ar jeu Matré. Daoust a kavet o peus a levenez rui. Ah. Kavet an eus ent a levenez. Ah. Bali a levenez, bali breiz. Bon, degemerom ar c'houvi ad bremañ neuze. Comédian, leurenier, kelenner, penitour, skrivanier, sonner, neke yann e vilvicher a zo bet pedet gagnon mirio met alant durel an iniye, eus kest a levenez vo koz gantan, pel zo e mor an ar preder spere delze, a kavet ebe gantan, lavarou da reiodiom. Mon arrimive da eul telo hag a zo d'ober ur road trip gant evar houarn da geja ouz armel an neger vro vigouden telo. Et Plijadur zo bet. ah, vel juste. Bon, gwele de vose tu chant. Dode alant durel da kavou da hanom, degemer mad alant, mad ar jeu. Mad ar jeu. Bon, de dor da ginnig diom leor a zo beskrivet gagnior, haiku e brezonek, ur bern trawal o peus da gontadiom. Gouzout a rit penons e krog an abaden? Nous enquête. Non, nous ket Wikipédia met gant Yann Erle a kavet en eus ur bern trawirio selid mad. Wikipédia. Alan Durel. Meur a vu en eus bet Alan. Meur a end en eus bet tro da doula ie. Tro a tro soner saxo. Comédian. Attends. Je vais leur expliquer ce que c'est qu'une orgie. Non. Kelener prederouries, scrivanier, a manach orthodoxe zokei. Vous connaissez les maisons dans les petites rues derrière le presbytère? Non, mon colonel! Disquez ara Alan beer spirit marnauniet, un din gant ur christ ini ar virione. Vous vous en défendriez pas tant. Assis. Donc je pense sincèrement que ce qui m'anime, c'est l'esprit, mais je pense sincèrement que ce qui anime la création tout entière, c'est l'esprit. Gant breur Anton, ermit en evugeo, en neus komzet divarben hint a levenez. Un temps viendra où vous vous réjouirez de ce qui fait qu'aujourd'hui vous pleurez. Et cela qui alors vous réjouira est déjà là, là. En India, ebe sebezet gant lid an tan, an naarti, veden, var vord ar ster gange. Swami Jai Jagadish Hare Bhakt Janon ke Sankar. Menezatos e chomet e pat bloaz, da glask kompren penons lakad ar spirit da zisken galo. Un ir a veach e ini ar virion ez avad, unan a gas a nean varzu e vrichou e breiz. Speret ar vro e a lak e galant da drid a lirio an deiz. Mor, son erez, barzon iez, a brezonek. Enfin, petra zo dever gurie devel just. E alan peset ent a zo da glaskeul ini a levenez pe ini a virione. Ah, dam sonj levenez zo a ruirionez hag al ruirionez zo a levenezm. So, mem eus tra dam sonj. Ah, me mezen teo. Mem eus hent, ya. Ba, maz evo a ruirionez ne vo ket a levenez, ne vo ket, ne ve fe ket dedenus tre a ben ar fin dam sonj. Alant d'an anteiv lao peus kejet gant un den ne chanchet o puez. Ya, breur Anton. Ya. Ba, comédian e oan bloavezhou dek a pevar ugent e Paris. E kustum boa e koulz an edelek distren e subrochal evit tremet ar vakansou gant ma zud a oa o chob e Saint-Raphaël e lec'h am oa tremenet ma yaouankiz. Ya. Yeah. Hag an mignon din doa kiniget din mont e darempred gant ur penitour koz a veve en ur mougev, ur kef, ur mougev, e bars a rocher de Roquebrune. Bon. Am oa klevet komz di war ben an tuden kivrenus se pa oan bihan. Met e greden e oa ur vojen e pas den guir. Koulskoude
assentet meus da Eulion ma mignon betekar vougao. Eh ben pas oan eruet eno ur guir penijour gwiskwet et gwen oa o hortoz aranom gant ur mouchoirs divent oa breur Anton. A perag ne chanchet o buet neuze au puet ar gejad enze? Ben, breur Antoine a oa o vevan e barzar mougao a ba oe anterkambloa deja. Ep tredan, ep doured, ep greg, ep loaned, ep achant, ma de gerezit ep skingwell. Litra, ya. Hag biskoaz nam oa welet den ken leun a le vene a fent war an dro, peogwir den fentuse, a wind vidigeiz hag a charante. Se oa spontus evident me, peogwir e oan bet de sachet en ur bed e l'er a dalveze eb ken traoù dan vezel. Ze levene a breur Anton e oa eb a begou dan vezel tamm-ebet. So ze oa ur kivrin bras evident me. Peler an diol e teue a l'événement. Nous e komz edo peus kalz gantan, hag a liet en eus dior mont betek bro India? Ya, ben ar fin, breur Anton an doa, komz e din di war ben bro India, e l'er e oa bevet pel, di babet an boa de Eulian e rodou a ben ar fin. A beton betek bro India. Aze vo gwelet skeudennoù deus lid an tan. Petra eze lid an tan? Ze zo arati zo lid ve gret e fin an abardevez. Evit lidan. Un tamig evel les vepres et Élise catholique. Un gousperou. Gousperou, ja. Même Arwez a ben ar fin. Hag an draze o peus bevet eno. Ya, evel just, ya. Mais bevet meus ar wech kentan tro-dro c'hwer miz, gret an boa yoga, desket meus sonerez an gounel Breiz, sonerez an gounel indian, en vet karnatik gant fleut a dreuz bambouz. Ya. Hag breur Anton en doa komzet din de war ben ur menezr sakr evit an hindouisted. En vet Arunachala. Arunachala zo e subro India e Tamil Nadu. Zo ur menez sakr evit an hindouisted. Neuze Edor betegeno, ie? Ya. E c'hant din da vant betekeno. Ur mestre indian olvrudet en vet Ramana Maharshi en doa bevet eno. Marro e oa e 1901 a anterkant. Met chans an boa da geja gant unen eus e diskibien a oa Swami Satyananda. Alors Swami Satyananda zo un an o bra ou même eustra. Ya, me redediom konta ber a ber an trao, goudeze ur deud aveza orthodox. Ah, ba ya. Petrata eo an orthodoxiez, setu respond yo an denez. Petrae an orthodoxiez, sedaze ur goulenn luziet. Unan eus triskour ar gristeniez e an orthodoxiez gant ar gatoligiez hag ar protestantiez. Da lavarout eo eve enoret an evelep doue gant an orthodoxet, kemen hag gant ar gatoliket pe ar protestantet. Vardro 300 million an ezo ave fet tro-dro d'ar bed. Dispartiet e an iliz orthodox eus an iliz gatolik e 1000 pevar hag anterkant da vare skizm braz ar reter. Evit kompren penoz en em gavet ar skizm, eo da o distrei pelmad var gil en istor da vare an impaleiriez roman. E fin an trede kanvet emañ estat fall an impaleiriez. Taget e abeptu gant pobloual an ekonomiez a zo vont d'ar strad. Evit kavout un diskoum lan trubul, evez rannet an impaleiriez e daou pevare kanvet. Impaleiriez roman a c'hornog eus un tu, ini a reter eus an tual. Diforioù braz a oa etri poblans a reter hag ini a c'hornog a boe pell avat. Un diforiez da genta. Latin a veze komzet e c'hornog, gresianeg e reter. Un diforal a den d'ar fram. Iliz a c'hornog a zo frammet e stum un urzaz kerndalek, ar pa bellei tout, ar c'hardinalet dindan, an eskibien dindan c'hoaz, agal. Ur fram disinvel a zo gant iliz a reter. Di greizennet pendaben eo. Gred eve patriarkelechou eus ilizou braz an orthodoxiez.
Pepini a glot gant un dachen, un tammig evel un département. Dilennet eveo eskibien ganto o unan. Kemense zo disinvel ma deus an iliz gatolik, e l'er ma ve anvet an dul gant ur galout kreizennet. Un difor brazal, ar gwir o deus dimezi ar veleien orthodox. An difor brasa e kenver an doueon ies a den d'an drindet. An tad, ar mab, ok, met deus peller eteu ar speret santel, kemense zo kuden ar filio kwe. Betek trichant pemvernugen e lavare ar gredo eteu ar speret santel eus an tad. Met adalek senet iliz nikaya et tiviz iliz ar hornog lavarout eteu eus an tad hag ar mab. Iliz arreter a jom gant an displegarden orin. Un difor agaso an daou iliz gant an amzero tremen, denem zis partia en un egvet kanvet. Si tu stank kenan eo an titouo an eus gwelet da he daoust hag o c'hadu gant peptra. Ya, adu gant un darn brasan. Un darn brasan. Ya, un darn brasan. Matre. Kudenou teologiez zo diez kenan da zisplegan. Da zisplega, force penons. Ar speret santel da skwer zo une affaire diez kenan. Mais qu'un verre framadur en ilise, c'est zo guir, en ilise orthodoxe zo digreizenet gant izilou emren. Zo difor bras. Bedorbe den l'air digreizenet ma die ar menez atos. Petra e a l'erse, l'air sacre. Ya, l'air sacre evit en orthodoxe, am sonj. Rezo e broches. Et anternos broches, neket ur l'air dreist ordinal eo peguir eo abet desavet mil boiseaux, gant un palaerez vizantined. An avezet mat e peguir difenet evit ar baouezet. Mais pas moins de wetan dro e brochal goudem a veaj e bro india. Am boa klevet komz di war ben mener war menez a tos oa o implije teknikou peden un tamig invel ouz a re implijet e bro india. Ces causes. On peut se béchouan mon dave l'édier. Ya. A chom et d'or betek bloas var ar menese. Ya. Et manati stavronikita on bet. Penon c'est tremené en amzer. De ce que vous m'avez l'arrêt de voir un monarque dans ma résie. Petra et war monarque. Oui, war monarque. Ah non, one ur novice. Grecianek eve gret dokimos. Dokimos signifie un den emprouet. Den emprouet. Et da Petra vez egret den o pedi nemeken a ed an devez? Pedi a labourat war a lior, met pedi ya zo buez ar mener zo peden a ben ar fin. A perak peus bec'hoant mont kuit deus menez atos? Tomatam me comprenet moi trao auber d'auber en buet de l'arrêter Awal d'auber neuze. Ya. Parce que des rues des rois c'est peine en nent quoi. Ya ne won ket ret d'avezan manar a ben ar fin. Comprenet un bois en dracé. Traoal un bois d'auber. Kentor d'avezan test eus arpez un bois wellet test ar sclérigen herbed dre ar scripture. Comprenet en bois c'est zo ma hent a ben ar fin. Kendal re devoir goz mo peus rand gant mael gwenek a zo tondat kavout ar rannom evit e groniken tabutom. Demet glouena, demet potret. Salut. Madajeu alan. Madajeu. En klass dive war a religion e Stad France, obe l'arret peus ce mot doit dioudreder en deus an dut, no doa religion e bet. E no zo ez eve just un a gre donc e tamm e bet e barz doué, a rezo e ru, a gemelen a re, ben a hal kredi, men no deus religion e bet. Ma selon ma dostor e just l'arret deus eus roi irionde e France, pe varz ket spem dregan a gatolik o vont dans nos feren, pa la roma, da l'arretud a zo davad e mezel de barz a religion, pa ve me meustra roi, badeiet dekatriugen dregan deus ar vugale.
Pez a zo gwir, an el religion e France, a zo ini ar vulmanet, gant daou dregan adut o vont d'ar moské. La an c'hoaz o vont d'ar moské. Rag an ar religion davat bemde. Ebreiz me eustra e chom c'hoaz stag ar religion ouz an engoun, da skwer an deskildurez katolik a vot daou ugen dregan deus a nol vugale had ar skol. Un toulan mat, daou c'han an terkant mil, pez de kedrere devid ar religion, pe kenter pe gure eo amprouet mat ar sistem abit diskid ar vugale, a pe var ugen dregan deus an obidou e Breiz avait arret même ostra enilis. De sagan ez onj d'ar halan ez e an dazon e France ez a fe var zigres kan niver adut hag a zo barz a religion dre braz. Marteze barz ar religion, met pas barz ar speredelez ez zo un tra disinvel tre dam sonj pe gwir zeus un ezom bras eus speredelez izu an de e brochal e Europa abez e karbed abez. Mais et qu'un verre kuden an iliz, c'est zo un dra bon évident mais et ve l'arrête à l'IS ne se tue des bêtes et barres en ilizou. Bah nemesket ar même sentiment de war ben an dra c'est peguer pas un bête ne iliz et ou da square et iliz Karnak et ou l'unchuk naurkant den et ou et bro Paris en ilizou a zo d'avezan l'un bar. So marteze bezezus mieux débutant à dud au vent dans iliz, mais nam sonj ret ve fait welout andra pas epken gant sifrou. En dud o deus eon me eustra de speredelez kalzig a za var zu traoù disinvel mik, India, pez o ken en Asia, gant Chikong a gal, deus o me eustra ben a fin vidor. Gwir pe gwir dam sonj bezezus ezo mou speredelez, pe gwir poan zo gant an dud, ezo guden c'hoant o deus da kavout a levenez a ben ar fin, da kavout un tu d'enem ziebi diouz ar boan speredel a ben ar fin. Trugare, on evit a responsous kler hag efe. Trugare mael ken ar zenoton. Gant pijar, Keno. Kenavou. Alan pesor plas e neus a religion barzo pue irio an de. Alors, a religion hag ar speredelez ret e fe... Dispartia an da. Bon. Et qu'un ver a religion, orthodoxe on c'hoaz, mais au fond dans l'église bep sul. Kouskoude pas zone et Breiz, mais au fond est en église catholique. Ral et en église orthodoxe. Bezezus, Tri marteze Breiz a bez. Met dedenet on gant hengoul engoun an iliz katolik e Breiz. El arrede ar pez a plij din armion e an o veren e brezonek. Ar pen neket ken alies, ken eiz da gavout, ben ar fin. Non. Bon, voilà. C'est zo un dra. Et qu'un ver ar speredelez, c'est zo un dra al. Dam sonj ret e diomp pleustri. Neus force peler a penos religion. C'est zo une affaire a pleustradeg ben ar fin. Ar speredelez a zo kenter an dra personnel. Ja, juste. Une affaire personnelle. D'ober e unan, kajimon. D'ober e unan, Irio avat e labourit e levraouek istorel Paris, gred o peus ur weladen inchet da yo an denez diom doeul. De Madaland. Madajeu? Ja. Monara? Ja, Monara. Neus e amant e mom e Hôtel Lamoignon? Hôtel Lamoignon, ja. Amant e levraouek istorel Paris, e sort maner koz eus ar c'hwerzet vet kanvet, perchen gantan ar savadurman oa Diane d'Angoulême eus noblesse UL. Diane d'Angoulême oa mer a roe Henri II, même Eustra. Kenetra. Ya, a Dugues Angoulême. Ok. Ya. Et ces o cause
Amant aus en or également et wellomp arwezioù a douez ar chas diane, peguir ewa diane et anno, une savadur dreist ordinal, toui un tamik, même Ja, stoet un tamik, evel tourpiz en Ja, italien. evel tourpiz, Ja. ça. Setu alan, amant e mom e barz al levraouek, Ja. hag an tuman a zo nevesor. Ja, al lodennement zo bet savet e bloavezioù tri-ugent. Amant et lidamp kantvet des abloaz Marot Guillaume Apollinaire. Hein. Ar barzmeur. Barzmeur, un amant zo kazetenou, leorioù, skedenou, trodro un tuden brudet tre. Liziri a meus gwelet ime a zo bet kaset gantan d'avar ar brezal amant bet gwelet. Hag un dra dedenus tre et tokarn Guillaume Apollinaire, tokarn toulet gant un tarz obus e barz brezel bet kentan. Hag l'arret eus din neus ket kalstra pe kouz ar netra e brezon egamant, me kavet eus un dra me meus tra. Bezus un dielou di warben ur barz en vet Guillaume, Louis Guillaume, ur barz ur brezad, kavet meus traoù e brezonek ie. Lizer gant Per Jacques Elias. Az elan nizo vont da velout de liser Per Jacques Elias bar da vureo, me a rog e peus la redin e oa un dra benagal, a oa de denus braz da velout. A rog kret e deomp welout un dra drest ordinal sal len al leroek historiel Paris. Amant, neus ket ar gwir da gomz a voezuel evel just. Me kavet vezer zalman, treustou livet a zav da vare dien de France. Setu perag e veler a nevele barouezioù a var ar zavardur, chas ou stelio evit ar chasse a gal. Setu alan, a ze emañ, barzonek Louis Guillaume, troet gant Per Jacques Elias. Louis Guillaume a oa ur barz brezad hag a skrive e galek. A Per Jacques Elias a oa ur mignon dean, en deus skrivet un hommage e galek. Met efele dean mem eus tra traen unen eus e barzonegou e brezonek. L'ennet vo marteze just ar penkenta, j'ai vu sortir de la mer des chevaux pétris d'écume, sans cavalier, sans fer, portant l'icole de Gouémont. A troede gant Per Jacques Elias e Guimant, gwelet am eus o tivour a kezek gwasket e c'houm, eb macheg na ouarn gant goumoun na wakol. Ar pez lavare Per Jacques Elias, e oa Louis Guillaume daoust hag daoust dezan skrivan e galek, e oa ur sonerez brezonek, ur lusk brezonek, e barz e barzonegou galek. Gwelout a rid, amant e Paris ive, eve kavet danve breiz a danve brezonek, a drugare da alan ive, a zoet da furchal e barz an diellou. Man bet. Trugare alan evit an droiadman, ur blijardur ebet, ken a renta? Ken a renta? Me alan e petra eo labour dion furchal en diellou? Non, mais non ket levra weger a ben ar fin. Ezel eus renerez a ferioù sevenadurel tiker a boe ugan vloa. Non ket... Merou war dachen melestra durel on. E kargeus kalsa drao disinvel, surrantez, kempenadur ar savadur. Mais penaos e ruer deus meneatos a zebror Grecia, betek levraoueg historiel Paris a e. Ya, un histor ir. Ri marteze. Ya. Non, ret eve fet din kaout labour ben ar fin. Ya, just, ya. A lampem blaso, o peus kolet o mam, hag o peus santet galv breiz d'ar mareze. Tu te dir dispegadion peta e ar galv se? Ya, peguir ma zudkoz a orin eus breiz, ploudiern da vez a rezisor, a no doa ket treuzkazet nag ar yez, nag ar sevenadur do bugale, hag e oant rediet da vont kuit deus breiz evel milionou a rezid, evit klask labour e da baris. Hag ma mam a oa, kom zet dit, di war ben breiz, evel just peguir chome ur seurt iraez eus breiz e barz kalant ma mam.
Trodro ar bloavezhioù dek a tri-ugent, am oa klevet ar bladen Alan Stivell Chemin de Terre, ar bamet o an bet gant ar sonorezman, a disko a chet a ben ar fin e oan breizad. Koulskoude, tremenet e an amzer, beajet meus, gret meus kalz a labour di Saint-Vel, kelener war prederouriez, kelener war c'hoariva, agal, a disonjet meus da zeski brezonek a ben ar fin. Evel just da vare maro mamam, meus klevet ur c'halvaden givrinus, un tamik invel ouz ar pez an doa bevet Angela Duval. Galout a ran len un tamik, e so ur barzoneg ir kenan, liamet... Non, mais... Un tamik. Un tamik, ya. Mad. Zo un deun ar pez an boa bevet. Mad. Ur barzoneg anvet uvre, skrivet vin naokant daou a tri-ugent. Hag Angela Duval a skriv pas a en warzum a bev, diners a disseblant, dija anter voredet, eus klevet ur galv. Uvre a glan vourez, chelaou a gortoz a lavare ar voez. Piu or, petra fel de or, a laris en ur grenan. Me eo breiz e mezi hag evidout ameus sur c'hevridi. Hag an raze o peus santet drez ar meus santet donder ma c'halon ur sort galvaden kevrinus. Bon, e c'hal bezan dielfenet gant psychologiez evel just, pe gant feiz kristen, pe gant mogenou breiz, deor da zibab. Se oa ur galvaden kren, pe gouer... Pe gero peus desket brezonek kerkenvar. Justu et te c'hoant din da zeski brezonek. L'er mil a bouez a zo e Paris evit ar vretonnet, ti ar vretonnet an eniye, bet e oa yo an denez d'ober un tamm tro eno. Pazer an noz war karter Montparnasse e Paris eo e tigor ti ar vretonnet. Goude an devez labour et tud a bep seurt amant, just e kichen d'an tigar. Krouet e 1906 a de ugen gant beleien evit ar par vretonnet arluet e kerben brochal, deudet a vez a tamm ur greizen sevena durel. Staliad e ti ar vretonnet e stret de lambre a bo e da ugen vlo a bremañ. Kentelioù a bep seurt avec kinniget amant, d'armeurs e bignoù a bombarde. Kavet e veive kentelioù brezoneg evel just. Gaël Bilien a zo unan eus ar gelenerien. D'ar merher, vidoun, d'ar merher, mais eus ie kentelioù brezoneg d'ar sadon. Ti ar vretonnet zo ar gevredigez, gant tud a renet, ma peusant gant tud a youlvat, hag e kreiz ti ar vretonnet zo digemeret ti ar brezoneg hag a zo ar gevredigezal, seut club ma peusant, hag a ra wardro ar brezoneg, hag a ro kentelioù a ozet eo gant ti ar brezoneg, kentelioù brezoneg. Ur c'hannugen benag a dud a zez brezoneg amant, rannet e pem live. Festounoz ave ozet ingal, prezegennou son adegou. A bet bloa, gwellsan erwan a vod kantadou a dud. Un doare evit ar vretonnet arluet da adkavout o bro e kreiz Paris. Alan, chomet on bammet gant ar zon ar bondar. Alies peus tro davant ti ar vretonnet? Ah ba, alies tre, eno eus desket brezonek gant tud an part evel Hervé Salioud a skouer. Desket an boa ie sonerez hengounel, dansou hengounel, so... Mazi e un tamig ti ar vretonnet, zo l'er a boez evidon. Respond d'ar galv o peus kavet ti ar vretonnet, me da fin? Sur voilà, respond d'am galv. A goude ma galv zo a oa kemen kren am oa rediet da vont betek breiz
hag un ti am boa prenet e Breizh, klask 40 da Mondi. Alies. Et Paris, mais au peu rouedat crin dans la Bretonne. Ya. Ba ezel meus eus gevredigez ti ar Brezonek. Bet merc'her enem gavomp en ur preti e kresker Paris en eau et Donatello. Et preti neket Brezonek tamm ebek. Neket un petit krampous. Neket un petit krampous. Mais zo un ti kresker Paris, donc ez kenan e davondi, bet merc'her, tro anternoz anter, bez ez eus tud au vondi, ya. La varée de Peuse au Pointy et Breizh, Norquet des Russes et Paris, Benafin Damson, je vais faire Rusor et Breizh. Bon, un des Benag, neuze. Ah bah, ya, ma uvré. Hent a levenez. Ya, hent a levenez. A gas da Breizh. C'est tu. Oh, fegen brao. Ur Breizhat, en eus kontediom un nebeut traoù divar o pen, prestor da gilaou? Ma, ya, prestor. Ba gilaouomp, neuze. On bent a match bambet, svet, pedu non den nelusse a Bariz, hag an ouietche penketan tam be son eng, hag an doe oan de ziskaing, ma la ba chetu, moyen devait sur wal de ber ben vedech, mais a dural retevo gona monet d'une ta chaponek avec diskaing a fait son récis, son eng pedu decheken es geber. Arler ne se peut begreid ne se peut be achimet benvedja, mais la katanta match mais discut penketan penos veeng a bar hag la kater biziet de Geret hag Arler ya mes discut don tametja son eneu hag orvro hundro antirdro laride hag tonnieu baleve ya chatu tonnieu hag orvro. D'une rigoton, ya hag ivoez Florence, où il y a bigneux, il y a wari bigneux geton fiscalé, brave, il y a nende, goublat a fait son, il y a Gerera a gâté, il y a. Allant des disques war meilleurs cons et braunek, bon, ne d'être braunek brogenet, mais il y a gompernisseur, mais calaverne, il y a des disques de penarben, allez, nascrive, hag ratre a fait son, et braunek, mais les notes, treueg un descrivet, ma barzev, et ma braven, ya. Neuze aze o peus bet alan melodi digant Georges Botua, a zo unan eus bareka son eren ar vro, ma neket an eni bareka. Netchet breronek brogenet. Ya, setu. Pesor liam o peus gantan. Ah ben, Georges, zo devet da vezan dagentan ludour, da c'houde ur mignon bras, ur kelener, ur mignon. Ben, Georges, en deus... Disquachet diomp gant Florence Magred ben ar fin petra eis sonerez Breizh en gounel. Ya. A drugare da Georges disquachet on eus sonerez e mod koz sonerez en gounel a zo un tamik siwaz dilezet d'am sonj bremañ. Puis Georges, je ne savais de Arvombard. Ça va être bombard à bignou, ur guir roublad, on peut à Benarfin. Évidor à Gokrek. Ya. À son nid, arrive d'ailleurs festunoz, y est gant Okrek. Ya, festunoz et tia bretonnet, d'asque. Et Bray, Yvé, et Carnac, et ezel omp eus quelques krach. Je veux dire ma zizo et krach. A penaos e savit o arpez ave anvet a répertoire, penaos e tibabi dans ton à Morrovon d'Azeni. Bah, vraiment, goudé maison dewet mignon da Georges, d'art brassant Antonio, dewet dre Georges, mais pas tout. Mon arrêt da Furchalier, da Gila ou à Gila ou un tam, ya. Ak peseur ton à d'Orseni. C'est à Zépante, Chalbezan, Casabars. Trau de Sbrogonet. Ah bah, ya. Seigneur Réamp, Trau de Sbrogonet, ya. Mais pas cette pienne, hein. Bon, bah, Chila ou devo dustu, un temps, 2 heures fesnoz, à Wabé filmé de Gagnon Benag, et Carnac, diom.
Komzet o peus gagnam deus Alan Stivel a deus pegen a bouez oa bet evitor e blave chout deg a triugen. Met war l'er pesart zel o peus bet war sevenadur Breiz. Sevenadur Breiz o devet da vezan ma sevenadur. Il y a met entré gant l'enegez Breiz a ben ar fin l'enaran kalz leorioù e brezonek. A dedenet on gant l'enegez Breiz. Gant peseur leorioù da skouer Diskouechet meus leor braokenan e ken ver gwell leorioù karae ar bloamant. Leor just a walach skrivet gant maodez glandour zo dre inizi ar bed keltiek. Zo ur leor mat kenan retediamp len a lerman hag adlen a deskidre anvor. Zo l'air dédénustré et poésustré vraiment. Mais à l'an barzer vuez al, orbelier son air saxo, à Roxelé gant ar bombar. Penaos petra vez son aide gant ar jazz d'agentin, jazz rock, un tamig rock ive. Guitare tredan on ive une vuez al. Mais c'est une guitare croisision days. Il y a un tamig, c'est une guitare sonorez iwer zonat. Gant Florence a sin tin whistle, mais c'est ni gant guitare. Ah, gant raze ou peus desket an iverzon Non, pas c'est ni iverzon, non, et brochal. Mais trop peus bet avon da VAJ, no? Ah ben, et bro iverzon, et one bet du bloazo dam songe, et oa ur beaj dreist ordinal, deuet da vezan danvez ma leor barzoneg quintan, bro an enez klas. Also, une hommage da bro e werzon. Vous comprenez de mad o peus ez eus meur a VH gant meur a vuez o ken gant Alain Durel. Mon a reom da VAJ gant telo bremañ. Ya, gant ma martan on est da VAJ, betek bro vigouden, mais l'or d'or et moi pelle. Et donc da velet armel en négère. Allez, road trip. Aïe. Armel en négère. Meilingé. On ra Matre ganoir. Matre. T'es zo digoué là-bas Bah ya, bah bro vigoud. Ah, hein D'aller leur bigoud. Bah, qu'est fall. On embarque. Ya. Allez, merci. Restez, mon père. Ah, mais mon balutudi. Ya. Bah, bah, quand avon vigoud. Ya. Ah, bon, et pelle ou de chamé bro vigoud. Ou de beau pelzo, aïe. Mais nous qui gagné les braïs. Mon qui gagne, bah, braïs, non. Puis, ton corps de m'abdé, nagé, ta mère. Hag, klevet peus brezonek ba Paris, pe klevet peus kanaouenou tud o kana. Aïe, ve juste, mais zo, meus be, ve pa voin yo, an gen timig giz, bon, mais l'air fait même timig giz bar bled, ta ver. Ka, baza voir, la voin chom, a village, Nantes adore a village, ne voit qu'une braton de vers, c'est-à-dire. Da Marie ou à vacances ou pas te vers vacances ou gena et te ve tout da mamoukouz quoi faut gatten va fen des vel tout de famille te ver même mais je on ding même pas voigno on la voigni chum et braise quasi ba braise et même strone oui mais ça de voi son herbineio non de meve de
devait son arbini, il y avait à Gano ou une guette, à Janssen guette, mais disque pas voyant, vous avez digamement million. La raison n'est pas. A peta ou avec Vous qui d'azé pour ponit, a me ganoda, ben peteyo mam de dier, ere goutik da. Change mal, peu. Aïe, sûr. Prise quand la disque, quand Alain Leclerc, Martézé voir Bladen Toyomez, ben nebet piwa. Ma baille. Mais en Bern, rectressual, peu, je crois, la square dans l'astro la joie. Hag Martézé y var actrice var da on audité da unan, mais argo la travi chez mon bord d'armor, vite comme vous tous c'est. Non, dispar, bah donc Daina. Yom. Papa Jean, en mouvant de gants, il doit aux gens, c'est. Mais bah plaire mon hélice. Bah les aïe. Hag notre personne. Ah notre personne, d'accord, attends bonheur. Et le biche d'accord, lui. Sûr, hein. Allez, mordez. Petra mo devant dagan là. Ah, pe mo vont dagan di war. O jansen nag zo an da ha regar zo bar von vigoun. Pardon santezan. Fina peus ke chance den yo. Deux Petra gavez ar gweler. La canon da zansal, pe dan chom la canon da jom dirazout o chilaou. Viton eus tamm difez bet. Derez a mem straon hag e viton. Kin pa nim la kont e gant, force penaos, mon kemi ba mem zbed. Penaos tu ez aben a la canio barz an transe. Nous enquêtrés, 24 virès pendant Viton et force penaos nim lak banostad la mon neuskin de houton nimedo o ben vek via music via zoneres de nim fetisad var l'euren mat eus c'hoant o ben vek do bar oner et tre a music da un tu hag en dud da un tual mais neus ket mi de houton pas de Ekeisa neus ket mi de houton. Hop là. C'est tout. Bon Armel. Les ovons, hein? Merci bras, crois ça? Ben, trop bête, merci Edouard. Alors, bija du rebet. Ah, sûr, ben, plus j'en de rendre. Les ailes à renard en nous de bord d'amour, hein? Oui, nim giga, ce qu'il y a gagné. Sûr? Oui, force penaos, mon vendeur, oui, besmeux, vive dans le drone à guerre. Bon, ben, change de d'Arneuil. Allez, quel avoir, Mel? Quel avoir, intro? Bah, il de se rendre, non? Allez, bah, allez. Allez, quel avoir, Mel?
Alan, trop peus bet déjà da glevou d'armel en négère au Canada. Pas froise. Armel kenta, ouais. Bravo kenan, ouais. Ja. Armel. Archan et Barzanilis. Ja. Pardon de santezana zo ça Ja. Canada, ouais. Armel a zo gane des costés Paris Velder. Ja. Hag display gara et nous arzantiment de Beva et Braïs, pas wa ino. Kemen a vrai tourné da wa au chom. Arzantiment de zé peus bet lié. Ja, un tamig. Nek faus, ja. Bah. Apez à la ronde Aliès vite farsal on tamig pe varzek arrondissement de Loden Sbraïs. Bez e oa gwechal kalz retournet et Paris. Ja, mais juste. Mais Armel a zo so die gant sevenadur bro Japon. Ja. Et da wiz seitek ar krog da emban barzoniez hag var doare an aikou. An he perag or bedesachet va gant sort barzoniez. Ja. Ben ar fin une histoire hier. Adare. Goude ma chomaden et menezatos, a oan distro e brochal, moi, di babet da studia près des Rouriez, ken d'archet betek un doctorelez. Bon. Goude se, n'en banner un doa goulenet din content mon aventurioù drescrid. C'est oa dewet da vezan d'anvez ma leor quinton, en fait, la quête. Ja. A goudese, kreget meus da skriva leorioù a bepseurt, da nevel veaj, buhez skrid, leorioù speredel, pe preder ouriez. En e oaket c'hoaz barzoniez. Mais non. A goudese am eus treuzet ur vare diez kenan, évident me. Ja. Kejet meus gant ur mestre japanat, ur mestre zen, en fait Tokuda Sensei, et Paris. Desket moa gantan ober zazen, zazen a zo ur preder ou preder ouriez. Ne plijket din tamm ebet ar ger preder ouriez, peguir preder a dalv sonjal, ober zazen a dalv pas sonjal. Ah ja, ne ket. Non, ne glot ket tamm ebet. Drugare da Tokuda Sensei, on dewet gwest da brizan hengoun an haiku. Un goût japanat an haiku. Tom kreget meus da skriva bar zenouget ber an haiku. Met e oa un hent dreist ben ar fin pe gwir ne oa ket dre lenegez met dre pleus traden a zazen. Damson, j'ai une hint très extraordinaire. Ur film a zo bet savet e daouvil pemzek gant Ronan Irien divamen an haiku, setu un tamm dustu gant Bernest Tanguy. Un adonzer var bega grugel. Michero yen o klemer strejo. Forst petar hel maga un haiku, ja. Kaout zouezaden ar fromaden hag a deux divar ar pez a velez. Ana he, ouz ar stokaden se etri an diabarz hag an diavez et an haiku. E ber amzer. Ar fromaden a zo deux divar seled ouz an natur. Also ken kren on vel ema barzoniez hag e hel strafil an natur e unan. Ja. Figur ar bed, neket ar bed manoum kenoma. Ne petra jonjit deus ar pez a lavar Bernest Tanguy. Ja, sauton gant Bernest Tanguy. Truie. Ja, non, jout ar adin kalz a pez a l'aria. Un dra al marteze e c'hal ouspen se, da me sonj haiku zo ur seurt prenest a zigor war ur bed al hag a zo mem eus bed a ben ar fin met sellet diouz an tu al, sellet diouz tu ur bugel. Zo moyen zo da estolin kalsadra e bergom zo. A penaos e skrivit an haiku, penaos o peuzezon beza Hermez e Barz, war ar Bureo e Breizh e Paris, penaos e tremen an trao. E Breizh.
Et Breiz. Dies kenan evidon da skriva Barzonegou et Paris. Neuze kan ar morbihan a haiku a zo beskrivet e Breiz pendaben. E Breiz pendaben, ya. Un droidigez haleg a zo, da staga e c'hellit lendium unan pezaou. Oh, ya, ya? Mar plij. Un anno neus ar peur bad, galoutarez teki outan, karnak. E galek, mar plij? Oh, non, ne pour pas. Ya. Une a zo un tamik liamet gant ma histoire ir. Ya. Bro India, bro Égypte, bro Ches, kement ave ajou, vite chui er botou quadman. Nous avons posé zon beza var douar Breiz évite. Ya, dit possible et din scrivant Barzonegou, hein, scrivant Traoual, mais Barzonegou dit possible din scrivant et Paris. Ya. Et hommes meus d'avezan liamet gant en nature. Ben après à l'art Bernest Tanguy, hein. En a des. Et pelerta et zeus tu monde agila ou son erez disparaître arvro, c'est tu des ater telo. Red Cardel, une onneuse brassa à cause astrolade rock arvro, à vos costés roison d'ar 6 à Viskerzu et Benveur, à Ben Kinig dans Arvesterien, guir chose tartigenek à Lorus. Allez, diom da veaji gant ar strolat la Chuchuca, Cumbia, avec Red Ganto, un doare sonerez de America Latine. Si tu quittes da zansal digoner a zeu et l'angouet, tel qui chen roazon. Degas ar andor da zonj de dermez kan ar morbihan eti moula duriou hor yez. E fin ar bloa evor o seni e karnakie. Andra zenie? Ah ya, gant Claude Nadeau. Sais-tu? Ya, seni bombarde nebeu de Canticou. Ma greg Florence zo seni gant fleut adreuz un tamik sonerez barok. Matri, nous are o deus rand klevou da c'hanor. Pesor devez evo? Ah bah, devez an edelek. Devez an edelek. Matri. Ar zun a zeu evimni gant nolwen bue hag e klevin son erez gant ar strolat taerie. Ma peus c'hoant, sellet, peat sellet an da baden, eve just ez eus France Trebais Pig.fr, ez eus Twitter, ez eus Facebook, ez eus ar jaden YouTube ie. Pe bez tol mouez. Trigar e braz a land durel da vezade douz tol bali breiz ur blijadur ebet dekabaden on ije ezon evit konta peptra. Chiwas e poen kimiadi vraiment gant son erez, selo. Gant Otridal Brass Band a fenoz evin en eliant vid an noz vez velen hag an ton a zon vet Celtic Garlic. Kenavo, Kenavo.